Biang. Biang. Kenapa je long school kenapa je wai? Ya long dah tadi pertama hilang hendak ikut cibiji 10 minit. Imis isa long no. Bes. Bisa sih. Ni sak senang was tisa jam lingyong. Piwan dekat sini pan. Nak ke bos ke mai bat. Maski. Kenapa je pi senang? Mi nyau. Poi kat nong ni. Poi na. Mi nyau, poi na raduna. Break pai pat kenapa je? Hai. Let kat bayu kali. Kali yo bai. Kenapa kerang nang ni sih nong rawai? Po. Marwai. Siang kelas juga? Kelas 4. 5. Kadai ke sekolah suka ban sedap si spas nem sien. Ha kajing syakri jongka ya ke puli putih ya ke ri kasih jantia. Kani kadai ke komen opa primary school mau plang. Kaba ai kajing syakri la kendai pupras nem ya ke ri kasih jantia. Penban ke ring sedot. Ha kini kisnem hadu bandon kesnem badon tang iwei kena school. Kabala penlong yo headmaster ban wan yalam yala ka khun bar ki khun ruj bar ki wei para khna school om ban pha ki wei school ba ponam ha ka so shilong u headmaster ka ni school babu je kharia wa thu ba kat kum ka record ha ka ni school ki don ba one school nadu nongna mairang paryong mau plang mau reng na than janti bat kumju na kaleng kari khasi janti hagis nem khat khnai spa apopra barka ai ki syakri ba kraw bha ha ki tuisnem ha ka ba ka jingdon ka school ka duna bha ha ka bi dai ba kinong seng ya ka school wa thu ba dangwat jingtip na ki bor pniat ka hima mau plang namal ba ka ni ka school kan sadap si spa nem house nem ahja apopra babu kharia ong ba nuruk bawan simtim u house nem aja apuar ka school ka duna bha ki khna school ha ka bagi don tang san ngut but house nem aja apulai le la don stang iwei khna school but kani ka wanra ka jinge ba krawi u ku headmaster kala pelong ru u ban ya slok bat kinong penyai sinong penyai hima ki prano hikai ban ya thil ban kentiu ya kani ka school nama ba kala bu hatmer ya ka school ban su khang dam no nama bum don khna school su hadin kani la sedang wan biang kena school ban puli hakani school ke ba ponam bha hagis nem munswa bat mentau snem gidon nyuplai ngut bat kani kadai kenuk sak ba bha u headmaster wa thu ba kidau ke bakta ikani school kala bandai nama ba ka sulong lengkrang wala kadai ke ba rim tam hari kasi jantia hak ba kamdon ke jingkel kenro hak bat ki masi ki belang ru ke rung kat bamon ka penlailan ru ya ki breu ban rung kat bamon kayeng school ru ka nek kumju barim ki kamera kelas ki barit bat bun ki we ki jingduna bat ki jingdon kam ba ka soka ka sui konsuet kamdon satiawat ya ka subjek komputer ru ki pan khana ru kimbyang kawai pat kadai nama ba kampat don ka secondary school ne secondary level nama ba ka don tang haka opa primary hadu menta haka po ba wan simti right thu ba dak jing telang bat ki rang ba kasnong bat kinong hikai wa sim khia ban lai ajing kren hakmat ki kemi ki pa ban yawer bakin wan puli hakani ka school ya ka khon la jong ro ay thu bau uyalam man wan puli hakani school bat kumju ki khonrui ya ki para khna na mau kriya khnang ban wan ra biang ya kanam ku borom jong kani ka school kumba ka pau ka daw ku bla plong ki school ban ringstot hangani khndet snem bla dep kala bandai na mal ba ka soka ka sui konsuet ya kani ka school jong ka hi kat kum ki record bangi lap kani ka school ka sedang na belajar kelas par popra tangi lap ka dik win ki school ki barim tamane ko district nya East Hills ba kani ka school ka sadap sis pas nam house nam arja popra tangi check na ki record kamtam bangi yo na ka admission book ke bangi maintain hadum ta ngila ban om ba kani ka school kala ai ka jing syakri om tang kani ka jaka joga mau plang ham ni han re ngila ban om ba ya sabar khot ki jaka joga ni ka state me kale namar ki don ki khana school ki bawan hagi tu kisnam nadu usnam ar sejar khnas pa pra ki don ki bana po nong na ka dim ta po southwest ka sales na ta ki don na po mairang na po paryong
nata hoi nani nasional gidan napo mau pelang nata ki mau reng kilat mau reng nata ki pergi area terter seteja kitan senteng gidan ki senong juai senong natiang gidan ki kenapa buan ipo tangila banong bagan ke skul kalau ai ke syakri ke ba krau ba aku bedi bagai imlang salang dengan ke state jengi kan jadi kita di tangkir kot pengiyo naga kebede begini ki founder untuk orang lama ngila persang banwan jeng tem ngila selam ngila ya kendu ru gina penyak jokan iga hima mau pelang ngila abu ke jeng kerpat ki daki laban ai yang ki jeng tep kebede bagai kinong sang gini ke skul ngipat yo hadu mata hopefully kini ki segi bansawan ngatring sa laban ai ki jeng tep ki bakam penyak ala kata kenorep kejinglap kejongan dari bagawan nengkong ne skul ke ba nengkong ngalap ba kejing duna jo kena skul ke ba teng ala lengo beli baka hiar ke enrollment ke skul ngawan aus nam arajar arpu ara bunai Julai jadi tu pun ngidan tang sangut ki idang di PJW Miss Jacqueline Khan. Tadin lapo usnam arjar arpulai taga napo office po department ki aga authorization bangan haban page na school. Bag basusi usnam arjar arpulai dan stang iwi kena. Taga ni kala warra aga jing ek bakrau ba kum kamtam kum nga bala yo ta authority mpe ka school mo. Luckily dah kebangai involve lagi nong penyak senong nong penyak hima ngap involve beki tengah haban ai kubeli kerpang eki ru bagi la pelaj sya kapor ki kloi ban ya terong lang ni gajing kia kitikit ke bakia ke ba milap kalau bu ya kan di sekolah temer jong gajing kang damno juang nama rumdo kena su dah kejingnya terilang ini kirang bak senong kantam ki nong ka senjuk kirang bak senong nomor seni ki dan sau santali ki senong seni ki in bablang jadi ya terilang kan wat ki platform ki dor bak senong ki ai bangi yo alat ban keret ngi sa yo alat ban pensai kin ba kan ka school ngidon ka thong bang ibu target ba ngi kwa ban change mo ya ka nong ya ka enam ke buram joni ke skul ke baru sikata ngitem baga di ke skul ba pau namba dan re minta pat long ka krek ban jano tam tangidon ka thong bangi ko ban kiu biang ni skul ta ni sodon box sya ba daga je tristam lang ki parani kairo nata kiru romba jo ni ke senong kilong kemi kilong pa ki bala kloi ban wara eki kun ki joki hak ni ke skul kamu kidon ka jing syanya kenyang hiar pala juga enrollment ane po school ki ngilap nong ki bu ngidau ta kamtam gumba pi dayawan menta ka skiri pilap ngin pej chuan nasabar juga ni ka compound pilap ba ka fencing ir kamdan ni ka school ka long open ba ha ka batang tengki belang ki masih ki rung kalau long ka jing penwet ya ka hikai kamu ke proses ba ki kena ki di ban nang nak kapur ni tentang dari jingdon gimarat ni pelau tentang gapan keluman lagi. Tak kata ketika fencing nam tak safety juga kena bergebar ripin lap kita surung part kini infrastruktur kembali di benlong hakajuk ke bamenta kampat of grade adu mentaru kumba ngatip mangari kini ini kai barem lagi om bagani ke school nadu basdang kalong kumne hadu menta tamu kamdan accreditation ni iru em kamu dah isang idon kam ka proper fencing idon kam ki proper infrastructure kamu cuy tu epi menta kajuk menta lingi penuh kam bun ki kam office cu onang ni hapan dap ki kam office ni hapan pen la ki computer gini kita buat komputer ngimdan hani te ka susi de kalau pakai embus menta le kalau include di komputer bagan tiga kurs apa ka syllabus hari menta ka susi kalau ba tak ka komputer i bangin ban hikai ngin yo na e watang ki kam office ngimdon ban pendap ngimdon ban pendap kam office
Kita ada problem. Kepas susile ke pernah dang simti kami berpay ke sekolah ngalap ke toilet kena selang kam tu. Kadang kalau jongki kentai tu jong kentai kamlong very kamlong hygienic ni so nak mu. Dan bok dah kejeng ya tur serum seneng iyo kau ke ziarah nak ke Indus Tower kepala Kelai Banwan dan ziarah yang ini nampak ke girls washroom. Tapi ni kerana apa dia buka toilet dia di girls washroom kalau abang palat. Nampak ke boys pan ngila yo matahadin yang bagai jangan ke MHIDC dan bakal mana. Ngila yo kau ke toilet but urinal. Terakan ngila yo penkam nadu men namwe. Kita. Terakan kita toilet dia kalau abang ni. Toilet no tangga ni ke safe safe drinking water kan. Kalau tentang use direct lagi kita mengatasi pila begitu kita. Kalau tentang ilap bagi kita face problem tentang mata dol kapur bagi pang kapur ini kan. Dalam don treatment ni itu mungkin use direct itu tolong tak bu jemai. Yang ini kam ke ini yang safety water facility seperti aquaguard itu ni dong kam lagi tu. Enrollment nadu bangga simti. Dah kejeng ya tre rengkat begini ki riu ramba je ni senang. Ngapan ai ku beli kerpang kiru bakila ong yang apa ngadi ban ai jeng keren aman lagi dorbar. Kila ai ke platform lagi dorbar senang ru. Tambah kabu jeng yang akan diat nomor beli ba nalor ngarang suan ban simti ni kamban mentang haban. Lej ai ke jing keren khmat ki kemi ki kepala ni ginong song thau mo bakin pha ya ki khun joki da kabangan ong bakan don ka jing kala ha kan ni government school asngo ka dik ki bakya ba nga kan ka don ka lat ka ngamban sing ha ban ya penbet ai ngasam da ka ba nila manjur bang wan elam ka khun jong ka ni school bar ka jing wan elam jong ka ni ka khun jong kidon sakini ki khun ro jero na ka jaka bangasa apa mokria kiawan ya but langban tang ki kena bawa apa mokria kidon khat lai bangawan ya lama di school mokram kata ketika message ke bangala ban ong ba kalong kanuksa kinong song senong seni kam tam kimi pa bangi kum kinong perja school rengkat begitu tre rengkat ki naikai ngidon ka thong ban wanra abyang sai sin ya ka nam ka buram jong ni school ha ka ba kiru kin long sulur kin long singan ban pha di kun dikti joki ka ni school ta usnam arjar arpulai ka pila tep ngidon tang yui kina baru usnam arjar arpusau ikna na iwe ka kiu syaka san pusau ban man ta usnam arjar absan ikna brokan tang ngidon nyepulai mat. Kan ni ketika nuksa ke bahai